Yato Adom TV Premto Kasiano no eso na pediatrician ya wono wo Juaso Government Hospital wa Asante Akyem South Mensimo eyata bechi ode to Ghana fo nyina nim Juaso Government Hospital no enkwada bremu ana wonda bremu no akade a wom hia de behwe wo no wo fom kakranti wona wonsem obie no emebo wo Atabechi etwemu anaso ye no isanse wonu nim fidi a wode behwe emofrenti ama adwuma wo ye no nhyeda nkoso woni adom kase atwetwe nkomo no wode tu dwase ene ye ni ajepa se onu abo biti ye wabaye adoye tisi na ye stress the oxygen yehia se nkom bebre ye bi maka ho ye wa hanisa ebi mo so esre wo mo se nkom de best ni ba be kan ye ho sentini se ha no ayefu a ya ye nya ba bi mo mo nyele enna ti esre se wo di bi mbesa ba be kan ye ho edi amaye normal extend the rooms no so edi amaye anusi yepe ena gift ohene kunadu eni adom kase atwetwe nkomo ekire de hye ni nkuran a obeye sado yi e kan makoma no se mi bia me ba ha na me hu se e ma no bi ba sebe pampers kra auto abon ban e problem onye scapu no da to je ba sa nurses na do musika e de top pampers ni me pidi man ti me ye ma dwen se esese no so me bo akakra nti ne ma e motivate me ma me ba na ye mi bia me ba ha mbe hu se nurses na bre e ma no ba won tun top pampers na de na ye ma dwen se minya ska kakra no so na hwe na ye ayi mato bibi kakra de abebo am